You tie for na adofo na ye kan se akwa babiem eno ene ye ka se okwa brabiem me kwa me di biba me hwehwe nso a me hunu me din ene prophet Eric Akwasi Antwi na me kan se aha e Attackéd TV na we dey me ntia break me nko commercial break makora e direct pa le batum asem yesi na asem na esi ye no etwase ya hwehwe kire ne ebom nkire mu ne ebo anim ne akire na sabri na me kan se University Foundation is so yasin try so hwehwe University Foundation bro nya ben 0548 302985 na timi aha aya Attackéd TV bidin ede Akwasi Antwi na tie yene nam abefo ntintanka yesu a ene ete se ya yenu abema kwame ammo enye mo asem na meka o enye rice asem na meka kwame ammo asem aye peace for ene ete se oye papa bi interview say wo mu hu se mpani nkrofo bi a police fo bi hihentade ne ade eba ye papa Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah papa mi chiao na wo mo hwe mo ba first day second day na nkofo mu susu so be ni paponefo nti o mo ko dan police fo ni alleged ni no ebi susu se ebi ya Agradaa ehu nipa na ne otomo mo ne de ne ntamamu skuskumpam ne otomo mo ne won kankan empane ntamam na kankan nua ne won so de ehu se de anwansana ebe visitew nti alleged no sana no mu susu se bi kura na ya Agradaa enam so akọ prison tin nkrofo no trase bi o me eliminate alleged no o metima koku papa Owusu Bempah na papa Owusu Bempah so why secretary ebra wo to abo no na otwiniti ko kakaka na otwiniti ko kakaka wo so aso abo na abo na bebo dan no because our experience nti papa wi asore yo mo kono mu se nkrofo no so amubu o ka na sabre nyama na me kan o eye kwame amo mesi anyamo obi se ye mo ana nyamo kwame amo na me hwade ne papa Owusu Bempah so nye nipa betime kone saa o memo mra wa ha ene papa so bambo won so security ne strong na me kan se sa ledge etisa sa ampasa Agradaa nkrofo na asanko Owusu Bempah so dia ene ye hwe alleged alleged kura ne antwayi social media na bane bone ye de nyama ye betena wa chese bone nko a ade chene ade sabia na Ghana akoye no enti me mama yenko na mo nkotie kwame amo anu masem ana audio na me kana sem se nipa nko papa Owusu Bempah residence chese ade ne nipa Ghana ye bone a share masa papa ye nyono na ma Agradaa akọ prison ne nsawo ye clean wonim ho hwe enti mama yenko na mo nkotie video no mo kan tanko fo yi o mo tena se ya ti ta ma fo mu te security for na pp kaka no ena o mo tu o mo ka koye o mo tu ka na koye ne ade ye change Tuesday ade se fa hu ni pa bi no mo sha police for ntade ene se be car for esan ba ho and same star na Monday de see na no ena security for no etinwe and so mo ten ya hwe owa kakra cheye edu mu pie di o mu hu mo no anche na mo san koye and no aso ebi no mo so sign dress yo mo to se bi o le enkan de e be ka sa asafo che adehie ata dress mo sa adehie dress bi and so san betna baby fakona sanko fu ba mo tra no tena hwa ne na ne nam hwa ye so mo hwe ne ma ne ya security for no hwe o mo sa o mo say yom hu pie adina na nkofo no anche na mo so mo koye enti aye bibia na me no ka say enye honko asoso na echi the time you see say saade no e cost of papa fee area ya notice saade no e cost of papa fee area say nkofo bi omo nyim kwan efe fa so ayi hu mo but ye nche ye kwan de e ba ho na aso mo monitor obi movement ne e ho ne ma ye ntiase ama me no ka say abrante ba ko oni papa nante binum ko hia no kwan mu e de moto kura kokoro so no ko bisa ne nsem bi a
memfan to justice here enti I come I say any people who mutim po some person be bibi wo there be a sorry wo any baby a onyamidi for Apostle Dr. Owusu Bempah eti na emra wo ko imu die na bambafo ho die yentumi ntina te me bibi ensi wie ansa pe bi ya ma positive wording aswati and the emra ne bo papa manie se sei na sabi abambafo na ho na abamama ne abamati nti me nti yene se e se e police station na e ko bo police manie on so ma ye ho kwan ama enbra ya mo ko police station ko report ye police from so ye no se match for aboya no ba se hu bibi e se bia na ye you must three na sabi omuntu mika enfabra ne bu me be nya se de me no ka sei ye be kama mo nte so fo ina ate na obi ote ban asori no obi ote ban sabi onyamidifo ene ye nso so aye asofo na se ene obi bia be nya de ye se kama ye se enkofo bia bo mutimu pose omunya bibia ombe ti asori no bibi kro no na me pese bibi sese anya bia no mo brabra masorase na mo anticipate a bibi kro no betumi aye de yen na mo sofo no be ye de yi se ye betumi hu ade potin pa ombe so mo ye fi se sabi me ba bia meti wonte ha ofie ni area ha e wonya adwuma ha na wontwamu akoba bidia wo pagye ben wo bifie nchen ba bia ya sori we e wo se okwan ho de sabi nkofo e ba sori ye nyina etimi ko bompaye e wo ho da ne den nyina na mum se nipa na ba se oba sori anko be wura asori fie ho na nipa no so ba se ohia obi so anka sabi nko be ko ba bia security gate ho ono mbe kasa na anka sabi wo mu de so ye na obi se ya omaba na omabetina sorry no just the opposite the bi wo ase na so movement na niam mo ya na wo gina wa hu mo ata o check tinta car mo na obi wo chiri na wo hu no na hwe mo ni ya mo ya kama ye se bibi kron de ye ntimi nche for now but after ya suman kofo bi so mo ye bibi na me family ye example enra na mi fi kro mo ba fi me drew a traffic light I mean person me body na traffic na so yo way any some ekoso ewo governor school for latest videos any na sondem any na bontin free ni bibia what you say yeah menya ntie se sofu ba achi mu nyina enuoma pi esa won what you say yeah because encrophobi money machine and ya touch no what you say intino encrophobia ni abre on peboni adi itina bedu ko bia be hye wonkom say after see be Agradaa ba bonten Agradaa ba we ya oba no oba encrophobi enyina yi obeka chew pen pepe was the pain and a niku be kai ade che na osofo no de saasem no beto so tio niku no se o twema na yire apiaba oba enye ade che na osofo no de beto so but onko biafuo mu a eya na eya wo se onko na jama no ba ya sopa and unikan kwato twede kanya ya na unim ni obi betimi ayew eno na ya na ehu no se wahu obi keke na won directly so nipa we de metumi no na wa botim po na ono no nwi boni bi afa ho na wa free na chi se wo be bono se o bono no anya careful na wa tumi ammo no se wo be yi na free okra na otumi na dane ne ho hu se wu ni a ode ya hwe omo mota to twede kan ta kofa ba unso obi no obi gina babi minimum obi kwa obi hwefa ma ne wuye obona sum o komu ma no ja fugina ogusuru ti kakra once oba okotie o hwadwuru once okotie o hwadwuru we papa Owusu Bempah onimde won
once me di audio ni be wo mu no wo ho adwene onyame ne ebo afo koswara ehwe Attention TV na subscribe Attention TV na onyame ebe okase me da se makra bye bye